Adishmama enenso erade ayadom ama ene edai aye busumene da etoso du enson ade chance roma fefe ye ho bi ama de asa no nso abo ye mo akwa aba bibia wo bia edeba Adom Kasee so na hu si gina hase anachese nsemodo a etwa mentimfo ma mu ntwo no ene ne ntwa so ne aboa no ede brewa yaton din se Adom Kasee enseme ne ye de ba no emu odupa ye bekwatema ne akwa demolition exercise bia akoso ewo ho enam so amomafo tempotemo no wabu afupa ene woba Adom Studios ede wonsem ebetudwa sanso ene yebekọ akohwe adesuafo mu ligonso apom mu twema to empanyimfo gyenyese wotia nemum kabeya ankampanyimfo ente so kakra se de beya wa hoden so ebetimi aso yewi ebekọ asante achem lof emrahye bedwani ho abetodwa sa posifo nso ehwe no ede no koye ni nyina da yede ho enchechemu ebebrew esema wodo bi eka we ho edwade mu nsem agoprama so nsem sanso ne pomde ho nsem ni nyina da yabo ne tofa ne yabo ne dompo ayede ebrewo mi amekenkan eye obidum bie kwaku edu komi yeda ye ho aba ye ba ensem no yede ne nchemu ebebrew emu akwa aba yemmo akwa babiu ba Adom Kasee eso afi yemmo nwra ensem ne ehwe de ne Adom Kasee yewo ayede madofo nyina da babibia da awowo ye sha se de a na chok kofi wayo awo no ene we panyimpa amanyuko friends say United Renaissance Party awode ba ye wasanso agu no ede aka wona kache ene ye sha se ede afri kofi wayo chima wose Ghanaian Times the obokrata ne panyimfo wone wo wasem ka wone wo dawre etwen ene ti watabiri won no de wakopiem ewo court obinim say Supreme Court say Circuit Court and as a court ben wo de won eko ni nyina da ene so wo so wa trensem bi afa no a anye ne de kofi wayo ene dey wone Adom Kasee etwetwen komo Openye Kasee ya wada United Renaissance Party no ano yewra Chucks Kofi wayo eno ne Adom Kasee atwetwen enkomo ya wo kire se wa hyase ene ne mpanifo atwetwen komo ya enche bia samufo panyin ede Ghanaian Times ko wakrata no ya de a wo betabiri no de na kogina sene eni yewra David Agbani o kire mu a emire bia atwem mo wo kire nkrata no na ode adesrede eto Ghana manfo nyina enim se abayo bia ye frɛ no Agnes Yosen ya de abayo enya kokram ya de no ebi ento manfo entimi emekɔ ne mboa enam so ema Ghana manfo bi kan won sase na eno ena chaskofi wayo chese wo hye ye nsanchiri ni senko won fa sesika no enkoma akolebu aban ya sabia so besisem no wo kase enya dia sesika no otimi ede koma ampanifo a enam so ma wono akofi wayo ena tu ne botomo etimi ede boaye ema Agnes Yosin adokitafo etimi gina ne so na wo mo eye no operation eno nti ene ho behia se senchiri ni anasa semufo ede Ghanaian Times ko wakrata no otimi etabiri no ede no kogina aseni anim na obekire se ye ya ne saka sesika we nyina no na wanda ni amfa ma ya sabia na me amfa mboa ama oba no nso apomudin entimi NCP na ensita wow mami we o yare kese papa me fa no ko asare ye bia you know clinic here there right me twani nyina na me fa no ko Ghanaian Times na Ghanaians on minim se Ghanaians ye oni papa bebrewa on donate osusu no if say me wo adwuma bebre ya me fa ni pa ko asare ye bia you call Ghanaian Times yeah, this bank we will donate 100 million for her. The Ghanaian Time, I told them to go to the woman in the hospital and issue the check.
They said she have to bring the blade that Jesus Christ used to shave his beard, the sandals that Moses used. You know, it's all nonsense. Why? I didn't think I would be. You have to be wicked like that. Agnes Yosen, Echechera Kusemo, Editre, Adom Kasee. So we are no matter Master Boyala, Boya made us into my to my room, Mitzi. No papa could fly you out to me can. Osman Wabba from Babby, they say. Not the book or doctor. So I don't conduct will no old travel to graphic and not there. A man for one boy, not man for boy, and there million or graphic. Or quite you saw, not that Sabiala. But to them, everything is graphics. Or quite just not that Sabiala. What's the one fair man? Yalla chance in the pompo, the man. Be here be dream, be discreet, be here be drowned. To me, I be doing a number 2 magic because I know, but to me, no biala. It's my 2 magic, a bit to see. The papier can all the mountain family brand on Sabiale. But you 7 years. Adom. Your bumpire, some I may rade Ebesani, I did not listen to that them, essence, ya dear, ya, Ubibenya wa. Ni free ade ama me ne wanse ni nyina da efree ade ye na ye ni na afi ye nko ensem fufuo mu na enche bia e na mensu kroje dwumeko Ghana Water Company Limited for edebetu dwa ese wo de nhye fufuo bi kwa e ba wo de prepaid e na sisi wo de be ye adwuma eni tie koba se e bia wo credit san na se wo dware kwa na wonsuo no e wo se esa emfa ho ne de odi nsuo no e ye wabomu ene chewado asemi emrahye bedwani a wogina ho edema ablikuma central abato empesua eso Theophilus tetechai ede abeto dwaso ne opanyine ya adwena enye de biara eda wose die benti ene wose nsunsu ye de bo atimodi ntika beya ne nko wontungum he obi adeka seka ne ba se de tie bia na Ghana de hye omo betua esanse nya de Ghana de hye bitumi ahwe ama mansu kroje dwumako wudwumadi a wodi agensrepe ene mpataku ewo mayi emu Adom Kasee ye hwe opanyine yasema odi tudwa no na sentam and abeto just Ghana Water Company Limited in Penifaba Mountain so ya wamo HS omo de prepaid meter eba bebubo ensuo ahodo ni nyina eho na obi anso etimi eho no ensuo dodo odi bedi dwuma bosmi biare mu no etimi etua eho eka enam so ema ne padodo na na akasa ede etia Adom Kasee ebo Penifaba Mountain so ne no manfo kratwetwe nkomo ewo ho wo mu nyina HS seba ne se dia ede arehosem ene ne hahane sempa ene beba abeto wo mu eso ensem yi ama oswafo panyi ya wono ewo Ablikuma Central onmonyamfo Theophilus tetechai wono so edena no abene mu bia wo kyerese Ghana Water for wedie wo monsan enkodwene ho bia mu na wedie eye atwamenesam ene omode ebetete o Ghana fo ebema Ghana fo dodo na no ena akọ ahoyehia mu suni ya za ye bun frequently no here so papa ndie ntum kade wo fa prepare him bafa mo sebi se nyis kare se mbo ho na o favor de o bobu kakra na che bo che ba ndusu prepare nzi obakare yeden check on sana ebu zoba hon Debi anya even amwa because we share electricity the cross and omo ye no no ama nipa bre pa na ko ye water prepared ni e and you say your man ntumi ko school ebe ha ya nkasa because some say bebesu we sis oh yes ba omo to be the measures are too done omo be any prepared no omo the measures too ebe better than ebe prepared no ye hu betere at least no way new year lego gonna do no way prepaid are normal it help me at least and you I'm only cheat me too much at least yeah that prepaid ala nyona mi no dolly ala nyona mi no ye prepaid MYN because me fan say me your bad time o me senior ma bebre me mako school na afemi betua school fees and school fees ne bo wo soro na me betua school fees asatua nsuo asatua kania prepaid nso ye kania wo di share mu anasa so in fact e haye ye di nsuo be ka ho di ana ye bewu mbwan kura to the extent say Ghana na bibie ni aya na ye mistake kakra ana pay me ti say you see reasons are water sewage for the cop PRC in say wastage about 40% wastage leak that is leakage in 40%. Until why don't they check the leakage rather because 40% of their losses
it comes from leakage. And when I saw mo check it and start prepared in the at least prepared and I'm one Ghana for and I'm mobile Sunday Joe Abba. And then the government or bed transfer or bed massa prepared the Abba and the prepared the year MPP Suba no but just prepared no super prepared in sure Ghana for you to but the bamu mu be prepared. Saboda yana da wahala light ma prepaid ma ba mu yawa muna gajiya government ya duba ya gyara muna amma ruwa dai da prepaid dai ba mu yawa sam akwai wahala mu dai muna rokan government yanda muke manage wangan nan ya ba mu continue mu manage shi aka in ba ka ba dai ya zama problem ya ba mu dai wa muna gajiya shi sai duba ya muna ya bar muna da wangan nan no aka nan amma dai prepaid nan dai zai kare dai be some yeah difficult already before edasu ye illegal connection as compared to ECG, you know, we say amano namsro but with water no and nam form now before when we say be illegal no it's very difficult just obi ma hint bi na say bisa in some way no prepaid no emboa even ECG kra make us say namsro kra man for ye how much compared to when say water and the me say prepaid no emboa in all maintenance and the more okay. Kakum yesi ageno koku enum Ghana adihye bi adwenkyere ena omakyere ede afa prepaid enhyehye mensu kroje dwumeko pese omode ba no yensa ka opanyini Michael Ajiman ewufi ha ene ne betwetwe enkomo na wohwema wono ene nkita de bofotena wogina ho ede mensu kroje dwumeko Ghana Water Company Limited yene ne betwetwe enkomo ne ahwe sade enhyehye esi etie opanyini Ajiman yemu akwaba na hona mu boko de ye de radiase na yenhwe o Ghana de hye dodo na samri o madwenwen o mkoda na ene se prepaid amode bai akoykoto bi kuma e de enhye bi a ehu nya ba beto o so e de benti na mo ye madwene se mkofa sanhye kura de aba the my and say ye pese Ghana Water Company no a ene ye to nsuo no incorporate kind of customers no obi a nya hoto na uhwemu a saa ya de adwuma no ayeye no de ha yen kakra se nsuo no ye hweni ye se no ye hwie tugu no ni ade na fei uhwemu no so a nsuo to no ayegege no emu adwuma na edin de bia agi se ye print bills musume ni ya kofie mu so hwen kra hakakra ya jiso okọ obi afie baako na wakọ chiche kwa obi kura afie obi wura ho no no atu the gate mu pese wura ho no obi kura so nkrama ni ade na chiesie enti ehwe we no ana so sande a epese enye kwan bi na ehwe se ebetumi aboa ya ma entru toje na akofom dedi kan ya ha sa ye mabi mu tua sika no fa bank ene binim so kura post office ebi so na se kura de yetimi ye Airtel no MTN ohwe so a wo na timi akọ edi we ye se ye testing hwe se ye na be ya nke di prepaid ye di se nkofo ye bi ana ye nuanom kura yisi fo mo ye bi na man pi o mo ye prepaid tene ayi a pese ye de ba se sohwe se be ya nke no betimi aboa mamanfo atimi atua wo mu nsuo tu afa ho. And not just say, Metide okay, say we a pilot and I'm but pilot the bi mu chemu say mudi kan sha say maybe a chemu tema. Emma anye adwuma. Amanfo ho chero mu ntise mu ye na anye adwuma di binti na afi de mo se kofa ba. When we say pilot in the end say utimi ye bit my pilot 1 pilot 2 di ye di kan ye ni hu say de na ye koduru bebi na ye jai e na ya twa to wa na say the end say duru bebi a fi say nka we su betimi na me managing director and they know or church mu an say obi ye to man say dey mpa hye na omo ye a betimi ama duma no enkoye nkanka sikasem no yankofo enum si a omuntua no betimi na so ye kra ya hye bobi ya hye mra bi a ye dwin say afi nkwa wie no bi a ye be ye prepaid ketwa bi yes ye di ko ba bi o we dey say laboratory experiment bi a ye so ahwe na ahwe kakra bi nti ye de ne bu se ye be pe mia bi se bi ankran na kumasifa me madwini mu no se nkran ha ba bi ya nsuo ewo ho ya eho no hwe planning layout kama ni ya ye nketwa bi ahwe
asahwe sɛ bɛyɛ ya nti ɛno yɛ ya na fe betimi na nim sɛ mfaso pii wo mu sɛ mo a mo tonsuo no kura na ɛne tonsuo de ɛwo mu ni sɛ wotimi nya kwan hwɛ monitor nsuo a wɔnom no nti ebidu bebi kura ne kyerɛ sɛ ɛka a wɔbɔ wɔn nsuo ho saa mmere no ɛno kura abɛkɔ fam ko so ɛwo nim sɛ afei deɛ wade ne saa wonim sɛ ebi a ɛka na wɔbɔ nti next time kɔtɔ foforɔ a wɔhwɛ ne yie nti sɛ wɔbɛtɔ gallons aduonu a na wɔhwɛ ne kakrakra ade nso ɛwiri di nso wani tua wohu sɛ ɛte kɔ fam na kyerɛ sɛ ɛbɛtumi aboa me yɛhu ɛkwan ɛfa so nsuo ne ade but mekae sɛ ne isodec foɔ di nkɔmmɔ ɔmo coordinator ɔpanyine Steve Mantiao ɛma yɛne no twetwe nkɔmmɔ na wɔkyerɛm sɛ woahwɛ yɛde apartheid system bɛba because Ghana ha no nyɛ obi a ne wo sika saa ɛti bɛwi aseɛ no ɔmo wo sika no bɛnya nsuo ɔmo mu ni sika nya nsuo ebi mu no aduane ebi mu yɛ chɔba ɔmo de nnuane no kɔkɔ ho ne ade afi be wi ase gota mu nsuo mɔkyere nsuo ne de bɛno aduane ne de yade ne ahodo aba ntika bɛyɛ anka mu ntwa so kraa ansa na sansem nyina ba modwene sa na ɔma wɔ nyina ho ansa na mutu ana me madwene mu no me no na kyerɛ ase nso aka da de me hu ne sɛ wohɛ mu kraa krum ha no wɔn a wɔkɛn sɛ bi a hiafo a yɛntimi ntonsuo ebi ne wɔn no kraa de wɔn de bucket elebu it in day one day or father bucket free in fear no akobu or tiaka wa to we go on the prepaid no start one more a you for our budu bucket no almost at night escapo woman or train busumi si akwa no ntua but wow e bi new fear and answer we there what do to our train and our compound house we move far bucket and no more kutia and no bia one more bi na di no akoko ye di bi ye duane kokoto and no de abetua ya otimi bu no bucket de editon na de we mu se prepaid no nche se ensuo no bo no kosoro de otua no ha na otua it is a ne no obi ono aduane ton so tumi ton nsuo no de no saa bi na we na ese convenient way bi a ye fa so ama ono a obetumi ye bi prepaid ne wo mu ahodo ebi kura ho a ebetumi ni asi abonten nti wa de ehye obo wo pese to bucket a no ansa odi kohyemu na wabu o bucket na wakowe nti nyese bi a people na be ma obi atua sika Kasee bi a ebi entimi ntua ayi no pepepepe de atua no a PURC for na ehyehyɛ edi ende yi no so hwe ma yensu obo no so obu a gallon kwa makoma 220 minimum ahanu aduonu bu a de otua ye sidi baako mpeso a adua sanwotwe edi saa no na obetua edi wa tumi sɛ wotumi tɔ wo card prepaid then a gallon 220 na waso a eno anze odi kohyemu no wabu gallon na de akono so nti wo ye hia ni wo ye skani odi obetua na prepaid no na say enya dia intumu ba but me kwa no obetumi a share bo because emra electricity dey prepaid e ba ye no Ghana de shebebre complaining na say antem omo say omo de mehyehyɛ bi aba ama eno no okoto credit na obekɔ na yate afrim enipa ni bi hu ne say eno bi na mo pese mo ye na mo pese mo fanyansa kwan so de yi obetumi a share bo sasa di amode bay emfa sunsuanso bo ne bia America na de hye sadi sunsuanso ba ye besa fraud wa ba ya ye no betwetwe nkomo wasema o kan ye no ye besa nso e de ato wanim me body de me say sa problems a higher ECG fo anya ene ye kura ye bi first no de how ye nya ni na ye de agu krata so ye nim say ye be pe de ye ni aye ena de me pesa me here say we no ya kan say ye so na ahwe enti sa ni som ehwemu na yehu problems enye kakra bi baby kakra bi bia abosome dodo sen na dodo sen na wode so ahwe eno de mi nim se na meka se eyade a ye pani no kan no kwa na pe se de mi no kan kura nya de bi a ya hase so pe na ye behwe ye pese nya ye technical men no emo kope mi prepaid no papa e wo mu any manufacturers kura o be mu kan se brand ya ye beto no ne ade di papa ne ni aye no kakra bi ahwe no samre ya wo kan how e wo mu ni na ye no nyina na ehunu ndi ansa na be ba manfo pa baby no ye be hu na se nya de bi a ye de ani be to ba bi to se nkofo mo te compound house no mu ni ade me hu se nkofo bi wo mo so ye ne bo no be de no de e masa compound house ni ye nkofo kura sese ba bi kakra bi ni ye pe na ba bi no so ye pe ne pe bi a yenim se ya chichiri kuro ni ye how efe there's a well developed areas yes enti kakra bi na me kan ti identify hon ma me pani for no munya anye afi ne ye de ani abu me ya adwene mu yenim se nkran haye ni ba bi ansuo wo ba bi a ya ne kama ya chichira wo de kwa emfa problem ma enti ye pesa manfo nya botre se we de mai kura ye test ye so na ahwe
ye ya fine enye ya nyina ye behu na fe ya twen ho but opanyina adwuma ye bede wasepa se ye to yen safra oba Adom Kasee so na so odwe so opanyina adwuma wono ne kasa ema mansu kroje dwumaku ena otese se di o maka no wata afei eno omo bekofom na omo adosuko awura nsemu na omo ayentotoe mapa na se koba se bia bibia toto din a afei na no oba bete won kro batan no wonpe mu ama bibia nso etimi akoso e wo mamu afa na nyina ntwe de eyen so hwe eno omo so ahwe de potokasem ye beka no se pilot no ebi abo abisu osese ye hwe ye se ensu tote a eni ho bebia susu an wode bode ho no ebefa eni tie de eguso ye watweyem enya dwuma bia na ye de ne sensenka ne ye kente ba se de tie bia na ye de beto Adom Kasee adofo nyina da enim ye ko legon ne ye konkohwe SRC empanyufo ene de wo ye enhwem Kasee bia wo twemu ese to I am paying for so obege private car woje 1 Ghana se koba se bia taxi na trotro woje 2 Ghana cedis na se bia a truck I de fa no mane ade 3 Ghana cedis no beje no e be yan campaign for nwene ho mienu na nka bo no want so essence akwa etwamene bo na samre empanyufo pese wode beto wonkom na sentam enampanifo ya wo mo ewo omanyisu apon Kasee University of Ghana ya eno ewo legon mo edebetu dwa se akwan ahodo ye wo honom no eyade a omanfo ya wo mo efaso no ebetua entoku ato bi ede ama wo mo ensemi enam so emo omanfo dodo na ena akere wo mo adwen afa ho mo kire se eba ne se dia ebe ya tete sem ede ama wo mo papa sukufo no enkabo mo eko no SRC ene de wo mo so ayenhyiemu ya wo mo de wo mo nsam ato dwa wo mo kire se mpanifo ensan so nkwa adwendwen mu biem na wo mo nyansa kraye ewo sa ensem mo de betu idwa omo kira obakwase nko ena se biebu no se bie so ne mpaboate a won sesa ne nante enu ntimpanifo no ehunu se we de wo mo anka ne ye na wo mo nyansa kraye ewo mo enye sa ebe ma sukufo no wo mo nso asetene mu ewo suku mo nom no wo betimi akọ ahonyehie mo papa opanyin Kasee ya woda house no ano ene wo de ensemi atu dwa wo kire se wo hwese ne mpanifo no esi ede ensem ne ba ya wo mo ne wo mo mpo entimi antana se na wo mo ensesai adwene amfa ho ne dia na wo so mutimi ema mpanifo no se wiebe bosomi a etosom ye nde toso aduonu mienu no emu no se mpanifo no entimi se biebu no se bie so anka nyansesem bia amfa ankere wo mo dia ene na wo mo ankasa sukufo no wo mo nso ebefa wo mo ho adwene. I think it's important for us to establish that the SRC was never involved in the process to determine how much to be charged for the tolls. These decisions have effects on students, and it is only proper that adisuafo legon ene yekoya yekuti said the normal AC kro ne yakwa South eho ena empanyimfo echirima bia yegusumna ewo no landfill site waya amamre ene amanne amasamre de am empanyimfo ede ahye mensiri bedwako ne nsa so mankasa nhweso wonye ho ntoto said the beya wo behu kwan a wo befa so wetimi akrakra na ama bibia timi akoyi na kse kobase ebi adwumaku bi kɔ no okosese sumuna no pe baabi de agu a enya sa afei ene wode betwa nkrehinke ewo mamu ntwo no ne ntwa so enkanka enkran kropomu te sekede bodamfo na momo behu sa hapote ene ye de kɔ akogo enkran kropon bedwa na ya amamre ene amane na asase tambia na eno ewo oblogo number 1 malam SCC ena afis malam number 1 ya no manfo etu enhura edigu honoma empanifo ahwe ama omatimi agya ne nyina ani ede amaga South Municipal Assembly no so omonyin sase no na omontimi emfa eni dwumaso opanyi Kasee wono eda enkran kopon bedwa no ano Dr. Alfred Okovandapa wakasa ewo dwumadi no ase no ena wo kyerese enkran kopon bedwa no edisi neni so se eyade abia ya yetu bola ego ya enso eni nyina no behwe ama omanfo etimi agyaye eno enenam so ama 158 acre ensase womo ensa etimi aka se de omaya amamre ene amane na omadane ni ede amaga South mensini no I like the enthusiasm with which my brother made his request. So before I say anything, I want to assure Kasee that as one of our children, afeye na ye ni enko weja na okupiem ewu weja abetodwa se method school ewo ho no akwaya reho sempa eye esanse okona akohu school na akoda ne wumana efri emfi kwadwomanim ni a ye hwane sa school yi edebeto atiasfo asase so eba nsisi ni ade a
ato apekakra enam so ama mpanyimfo twem omo to omo nsa e de afra adofo nyina da so omo mra na omo meboa wo mo yenko na yene opanyini baako enko twetwe enkomo emfa Gasout ensensem no ho yewia yebeba weja ne aba be hwese de Methodist school no esiko Jerry Thompson ewa ahoma no so Jerry yemu akwa baba Adom Kasee so Jerry entimi enyina ahoma no so nti yebeka Methodist ay no weja ne akwa hwese de no ma esiko ho esanse adesuafo twem a omo se baabi omo tena suade no awerho sanso na akyerkyefo nso omo nso bobna saa Panyifo mo da school na no kra de usuni adwadwo ena omu twa omo to omo nsa e de afra ban ene Ghana adofo nyina da ese womra no meye omo ase de be ya obetimi akra school no Weja Methodist Basic School no school bia efempimienu enedumienu no no ansana Ghana fo ebekwakoto abane mo ena NDC amayoko no etimi esiye ede ema omanfo ya ewo weja na emprempren amene wo Kasee de wodi wani ekopie mo ewo school mo no ma eyade a ntokro ahyase eyinitie ewo school mo no ma sedan no empanifo anhwe no mampamwa na omofichi wo mani ebu nnua egu wo masom eyo omo sesim papre kwa edan no ebetimi ebu na ekom school mo fra ya omo wompotem honom Adom Kasee pini honum na wo hwe dan no emu a sukuufo ya wo ho ehu a abo wo mu ntene sese de enuase ena wo mote a wo mu esua de ne nyina ne se omusuro se wo mukotena sukuu dem wo ma edan no ebetimi adwere ede ehu wo mu eso headmistress ya wo sukuu mo no ma wampese wo begina mfoni ani na wakasa ne din odem ayen ene anti fosti ena wo kire se hawe no eya tete sempa ne mum contractor empanifo ede sukuu dan no ehye ne nsase wo ntimi ensi emfa ema wo mu no otwen honhom na contractor ne eni enti wakaka ne ema boso basa hariso en wodi si dan na enam so ama edan no eni mfrinhia hi bia nenso atete apansama ayese kontabi ya sempanifo entimi amekọ wo mo emwade a ahohihie mu ena wo mo ebekọ awofo binom so eni Adom Kasee etwetwe enkomo me hwɛ dan no a ɔmo start ne mo nanso so kyerɛ ɔmo bubu dan na me amba hwɛ dan sɛ de dan ame sɛ dan ɔmo nsi dan concrete no mu bubu foundation na kata ɛnyɛ before so mugu concrete mo sa so ni mutu foundation mugu concrete ni nye saa dan we sɛ ɔhwɛ mo eku mutu paa dia kada ne nya so mudirigu the static fresh foundation so mutu aso ade asam problem pillars no mo yɛ no amwa this is pillars we ni na no so mo di so mutu aso kɔtɔ amwa so yɛ mu bi mo amwa do we ni na because we pillars na po pillar na what unjiri it is store mo di ni sɛ duma contractor for no mo ni ma di contractor duma na duma contractor mo duma pra so mo ko man ka sentra na mo so dia pra obia wo ye contractor bia mo ko mo da awofo ni bi ina Adom Kasee na okotwetwe enkomo na kyerɛ sɛ omo yam hyehye omo pa esanse oba eku school no okotena dan wem wahwe amna donko edase a obeka se ahyeda abosubura ato ho a ye de besunsu na opebere mu yenya bi edi adware enenti oba ekwa a na eno no adane wo ene ya hyehye nti eto yensa edi afra mpanyufo so omo hwe na animanimu ya omunye bibi emfa ho oguso a ehwe Adom Kasee Ghana agiatum TV station ba kopa news di muda ho pa ya so ne so kroje eni guso a ye de ema no ye da ye ho aba na mum ka che wo nua no no so kan che ne nua no kan che ne yonko sa Adom Kasee idi atwagu iwiase amansanten tankase www.multitvworld.com sanso ena ko YouTuber Adom TV tube efrichne ko ena dey e bia bibi ko so unyanka abesa hwebia obetimi akọ no akọ ana wanya bia hwe kra ochena okwa obetimi akọ no akọhwebe ye na ye homra sese aye ba dia ka ene dos ne nyina da ye de betumani Yamwakwa baby ba Adom Kasee eso afi yenko omampanyine na kache omampanyine wakopie mu atifido mantamu na wode akoto dwase impomde ho nsem yade a eda na koma pono so pa ene nti obehwe hu no se efisha na eda na nimu enko na wi ye ne de na Ghana impomde ho nsem wa ye ntoto ma pa ama ye kra behwe Ghana de hye nyina da ebedi ho adanse
Amampanyi John Dramani Mahama edi atu dwaya watch say ebibre matter ya hade obaba no homaden say apomuden ho nsem ya ewo omaiga ne mu no ebetimi ama na homene so na etimi agina ne naso say preben sabe ya wo bi a owo bibre matter ya hamu no ebetimi di adanse say efa apomuden ho nsem die wo pe ba bi a wo mo ensem ekonkan dia na wo yi Ghana edi firi ho no ma wonya bi ewo ba bia amampanyi ehye ya watch say enkosi say emfie na ya Ghana manfo edi ahye ne nsa no enko awie ndie na apomuden ho nsem etimi ama na homene so also wo gide mo paase empuntudwuma ahodo ya wo ye efa apomuden ho nsem ene aso ye hwe apomuden ho nsem nti no ebenam so amoman apomuden etimi afa ne ntuma panso efra odi nsem we nyina etudwa emra wo pa eye Tamale Teaching Hospital no efa ba bi o ma ye nsisi ho dwumedie ewo esremu mantam mu eho omanfo ya no mo sabre no ede energy ebose atwenwo ye omo chese ampama mpanyo abon homodin se Tamale Teaching Hospital bosha wo hye ede fa ho no watimi edi so. Yako ensefufo mu dia na abeto dwa we yare hosem say owufo bi ese ne ba wakofa ne 20 pesos ama Samuel America say wachi akora na bona ma hu akora na wankasa ebe yo mobo Adom Kasee ene nipa wokoye wokoje akora na etwetwe nkomo ena wo twim say mra hu akora na komatui esanse no wonim adekode pote a akora na ya wo se na wofo ebo ne sa Gabriel Angel eyabemu ya wedi infrinchia enum nene na kosem eno ne Adom Kasee atwetwe ho enkomo ya wo kire se ne maame 20 Ghana pesos eno wokofa aye a wode koto biscuit ne nyana ne se komode no fesefiti anopa na nya de aduane etimi akana no we ehye ne maame abufo ma ne wo bo ne broto fro sibam no ma abofra yi eprepra ye otwede mponyankrompon amfa kwemu a na nka atoyire nchem ene beto ama abofra etimi afemu ato nanom ewo ensie do a nyame bofo morofo seni ekopie mu honum no watch say emra na wono wako mosca wo ba do hu sabofre ayemre na home ekra ho yeden ede ama no na wo fa abofre edniko police station ko wiase ekopie mu ewo ayare sabia ya free max na ya ni na wo fi ya free max na be tu no send him like ni mo mi send 50 pesos saira eno abo akola no sa ye bisa akola no said NSC and our report teacher NSC no said if this is the case yeah you didn't because I happy pass several times you didn't call police station you call report and I'm seeing fan call waju and I didn't call waju now please for my phones please from saying fambra your friends hospital na mu nurse penyi antenance ya woni Adom Kasee twetwe nkomo ya wono yo penyi kase ewo assignment polyclinic ena wo chere se we dia disrede ena wo de eto osofo ya wo hwe ye ma ye mofra eyeyo mu ensem no wontimi efa no homagimai na wo mmoa na Gabriel Angel yi na pomode ho ensem no entimi ema na homenes na sei ena obefa 20 pesos na ebebo ne dia na ebe ya asefemsem na me se Mariana 20 pesos wa anti wa bunna me na pai we are hosem a ekoso 20 pesos obi antomagoye na de ebi enye osika nanso ebia na maame no na de kese nanso kwan ofa so a wode bo akra no eno ene ade a nipa dodo na edwene ho se so 20 pesos nti ubebo ba amwato anana no monse do anana so 20 pesos ebetimi atonkwa ana yeye asemse ba ene Adom Kasee yeto edi ama adofo nyina yenko adwadi mu nsem Oguswa Adom Kasee ewo Adom TV so yenko adwadi mu nsem na afi yemo enfa enwemu atoya mantamu ene yede ni eche na adwumayefo a woye adwuma ewo FPS wo buofu pa ni nyina da ene se adwumayefo be se mense bi ho a yeyi wo madi no mu kyerem kwan yefa so edi wo madi no emu obrem ehyehye na so makunim ene ti Adom Kasee ne adwumayefo ne bi twetwe nkomo emo mo de wo makosem abenidi atete ene atepo mo fam nyina da eto Adom Kasee ne yede asem ko tu wa ni no OIM ne se yensem na ye kan yensem na ye kan any point dia buninu e kan e chese jembunu dise jembunu dia eno no jembrief na onkofa buninu company fo eni omombra se ne be ya ono omoba once eye ono no company fo ne de omo beti na asemase no mo aye demand for payment because yen kata e kwa e certificate no endu obonini dia no nti obonini dia no wo so sen nti yen brief you o hia ye company no kra e wo hopi yen na yen brief you ene ndra ye brief
mo de omoni nje batakwe to say obia edumi ye bibia wo nti dom ka che ye befie no yes mo boy en pay farm man na omu hu to mbe ya farm because ye omo ya imi na na pay kra no omu fresh fi wo sa say e din na ye because 3 years no omo ko ho no obia ka ye ho asembo ne say eduma ye ntumi ye ana say eduma ye na nso eni to say oboni ba ya ono keka sense mu sentia no yes aso opeduma na ma the company sa OIM na owo ho no eye this year obaye no west are using na air check works even there was something called observation card who be here ko bonia na watch card yafa ono no enye possible every day bia obi betumi egu bia e ko bonia na watch but ono say every day bia tro bi fabulous one try farm be you because of you say observation card one try farm be you obi ko tro obi fi buy say we say obi ekura mobile phone wo processing plant because your mobile phone call because we use a good code e dey call na nipa na tro buy no but I say because we tro card na wo mbo nipa patia wo oye mfumuso wo a wo tro Edwadi mu nsem ene yekoye a yekohwe ndi aduru so yekọ agopama so na yekohwe agopama so ensem atenka coffee gin wo mo ena afa ho ka ene efiada so obenom sa nom sapa e atenka esanse atenka de onom a eyuja esanse uja ne da so ginam agopama so nsem na afa ye de ebro ba bibiada awo no hye no so se atenka coffee gin womo ena afa ho kanene local black stars womo ede enoma ehhehye so na enya agrokra ekowiase omo ne esrim se jata kwata eye Gaddafi ne kromufo Libya ene de ebubo so na so kowiase black stars eto twede kane ema Libya fo so ebetwa fufu fayetiko ede bewura enum teka na Ghana de hye dodo na echema na chese akoya agrofo sempa Yaya Muhammad wono ene di kan ehye kano edikan edema wo mangana enti no manfo nim say anya hwekwa no wo hwe akwanya enyinya ye ye bobo dodo na atugui kibetimi ahyebe se ne mbensa ene enan eso na so nyina da wo munya kwabrane timi puneto ehwewem te sadi okotiku bi no abobo no ne da baabi na akoye mankanfo enam so ema Libya fo no wo mo so akwanya wo munya ye wo mu pia ede to atenem enro munya penalty ekowiase akoye 1-1 And a local Black Stars of Ghana, woman Libya, a local team no it's me edisi any a chant tournament no aim na send your first half no see echo any day na local Black Stars no more crying seka omutimi eshe goals do na no enso chances do na omu create ye nyina no wo mo SSA emu do na 25th minute and na Rastani Abranti Yaya Muhammad wotimi edinity e ka bo ni bia wo heading say apan ema eno etimi ematena e kasa ye womu esi akan na SS chances ni bia kwapem second half no emu no eyade a Libya womu so enya akwanya bia womu timi ehye goal na so enya de referee ya no wogina mo sabre no etimi eje ye bobo no ekoso ama ekodru baabi no referee ni mpo enya mozopo eno tina wo sempanifo etimi SS referee no eri efree ma ekowie ase no Libya womu etimi ete womu kano ya bobo no nyina no etimi eba na wie na local Black Stars of Ghana womu ahye baako ama Libya enso etimi ahye baako na momu no hwese ne bobo no esiko ye ne dia na nka Ghana mrantie no na omo wa akwanya se omotimi ehye ball no mu bebre na enso no second half no na mi se obre ya bam e dia ma wo mo GF4 akache GFA empanyufo de abetudwa se Premier League yebo da na chimbe de essence ye ni sponsor obi a wodiska ewrem no se de Ewrade ya Adom atadwe Ghana yatede omatimi enya sponsor enchibia omodi ne din ebeba betudwa ama Ghana de hye nyina da ehunu bi Enti abeka yensa echiremu na wotwe a yebesimu no Ghana Football Association ya wopanyike se kwesi nyantachi eda wo mo anu no mo de hye egu akwema aferi Ghana Premier League no eyade a wono so etimi enya title sponsor na wotwe a yebesimu no enampanifo ebetimi aya amamre ene amane na wo matimi ede sponsor kro no so din etimi abetodwa ama obia etimi atibie na sentem kra ebeye huhu a clubs ni bi chese sponsorship a any Premier League ni so ntino mo kranya wo
betwe omo ho e de efre league nim e ma Alaji Grusa wo de sansem bisa etuje kowiase Kumase Asare Kodoko ene Accra House of Folk omo chese da bi omo de omo bekoso Arsenal league nim sponsors so no sponsors so omo bekoso no omo defend omo titles na say de abrewa ayipuma kwema next week ade a GF mpanifo omo betimi e the title sponsor ne din abetudwa na say eni jesem e na eba e de Ghana Premier League. Yamwa kwa bebi uguswa ehwe Adom Kasee ewiase amansan tentan kese meka obiu okoso a obehu se etwagu ewo ho live a obetimi akono akohwe bie eye www.multitvworld.com yanko ne enkogie ani ewo anigidie mu ensemu. Yamwa kwa bebi Adom Kasee so ena samri muguso a mohwe no na de adu so nigidie Kasee bo ye bo wura nigidie Kasee bo emu agana nwumtene a wagide mpa Rex omane adodo na friends Rex oma se de abetodwa se court ahye se ne normal na japade ahodo bi wa ye ntwa do manfanto so ye mo ne dokomi esanse ekabi abebare na a wagine ho ba bia enye ena ne ho asem aba abeto edwaso a yeso obofo ne de ne nam eho apaso nti ne nsem ena aba sesi ada ne twa po manfo we ne dwadwadwa nti rexoma sesi di abobo aba abeduro no a empanyufo se ne no ma no yemo ne donkomi se de be ya yebetimi ede atete eka ahodo a wode no yebagina we so ne de Kasee ne nyina da aba na wieye ene dai hye nso se ene eye fiada edru fiada yekọ ne akodi afofi ochena beje ahome kwasi ade beje ahome nemum adwada yebesa nso de Adom Kasee papa abro ba bibiada abobo esema wodo a yede bra obi ene se yekọ tema ekohwe enoma ahodo a ebobo efri ho eba yewieye no nso no yekọ eye legonsuapon no emu adesuafo ne bi etwemu a omo se ekwan a empanifo fa so agito ne de akwa atwamenbo etikabe ya nko monte so emfamo omo sanso ene yekọ kufuwa yo ne nsem a wode beto abonte se Ghanaian Times do bokrata nska bi a wageye mami bi akokrama ye no wonfa nko enkosa ne ade a omde twom no na kriwa into wode omo court yekọ agoprama sko hwe agoprama so nsem local Black Stars omni Libya for ebo 1-1 sanso ne kwaje ye ni wani gide Kasee bo ma beto dwase rexoma ne no ma hodo ene na japade bi se de yebode dokomi e de ateteka ahodo a wode me a ene de mekenkan Kasee no ema wo eye obidum bie kwaku adukumi aseda Kasee enkoma womo a womo de camera esi yeso director ina ebions no panyimpa wo no ene sa Kasee bo imu e de ema yen Kofi Adom anwanwani ene adofo ahodo MCR ene obibiada wo boy bi aseda Kasee enko emfa emma Evans Mensa logosu birthday sonko dodu ina ye cameraman a ono nso ebo ayen na wo hwadwuma abranti obo ofie ha wo bo adwuma pa menim se wabaso de eho anyankrompon edeba obedi kaka e wate asfasa siso ansa na obekọ awako yede besia na nyame pa edwada Adom Kasee de yaso ne sokorogyen te so obabuna ho nka be mada yasanso ede abro medin bio ede obidum bie kwaku adukumi madawase